العروس الأممي الدكتور غسان سلامة القيام پیوندین ترکیه و مصر کو د سال 2013 پیوی دواری دیپلماتیک ده داست هری جیر دابون و داخویانی تند برانبری هفته هاتن داین نه برای و آسایی بونی ودیچم. پشتی کو وزیر کارین دروی ترکی مولود چاوشولو ده دهی نیسانی دم به وزیر کارین دروی مصر اسلامی شکری را برای تلفنی هبدیتن اکبیک آنی بوم ده 15 نیسانی ده برنامه که تایبت تجراگاند کو پشتی 8 سالان ده سری ماه گولانیم شانده که دیپلماتیک ده بنبانی وزارت کاری درودم به فرمی دی سردان مصری بکن. لگوری پسپوری ایرانی روشن جلال او نزیک بونا مصر و ترکیه لکنداو و حالیچی دی آلوزوی نابرا ایران و ولاتین کنداوی دا زیده تر بکن و دی باندوره که نینی لسر پیوندین ایران و ترکیه جی هبم. Bölgesel yayılmacılık siyasetini ve politikasını İran her zaman yürütmüş. İran politikaya xuya heremi ya belavbunu be hezbuni ev bi salana dimeşine u bi hemû cîranan ra dinava aloziyekî daye. Likenda û Haliçê rageşiya dinabera İran û welatên Ereb da herî zêde dibe û ev nêzîkbûna Tirkiye û Misrê jî dê bê aloziyê zêde bike. Heta Îranê dê li Sûriye û Iraqê gavên ku neçin xweşiya Tirkiye bavêje. Nêzîkbûna Tirkiye û Misrê qada Îranê ya li heremê tang dike û li dijî vê yekî Îran jî dê di nava hewlên cuda dabe. ببوچون هن شارازان جی او نزیک بونا ترکیه و مصریم دسری ده لیبیا و دریا نواراست دی گاوین ارینی بخورا بینم و او نزیک بون دیکری her du valattan jibim. Orta Doğu bölgesinin iki önemli ülkesi Mısır ve Türkiye'nin de Du welatên girîng yên li rojhilata navîn Tirkiye û Misir ji bo ku kêşeyên li qadê û arîşeyên heyî birêya diyalogê bên çareserkirin nêzîkî hev dibin û ev yek ji bo herêmê girîng e. Ev nêzîkbûna her du welatan taybetî dê bandorê li ser Libya û derya Navarast bike. Hevkariya Tirkiye û Misrê li Libyayê dê çareseriyê jî zû bîne û duwarê aborî û enerjiyê de jî dê kerî Misir û Tirkiye were. Li deryaya Navarast jî dê bandor û para her du welatan bi vê hevkariyê zêde bibe. Di tîrmeha sala 2013 da piştî ku Serok Devletê Niha Abdulfettah el-Sîsî bi darbeya leşkerî serokkomarê wê heyamî Muhammed Mursî li ser postê wî anî bixwarî Tirkiye bertekên tund nîşanî Sîsî dabû û peywendiyên xwe qut kiribû. Li gel wê yekê Misrê li gel Yevnanistanê li ser deryaya Navarast dijî Tirkiye di 6 tîrmeha 2020 da rêkevtinek imza kiribû û vê yekê jî rageşiya navbera her du welatan da zêde tir kiribû. Ji ber van geşedanan Tirkiye û Misir piştî 8 salan dê carekê din hewla asayîkirina peyvendiyan bidin. Vural erişmiş. Kürdistan 24 Ankara.